nguhaye ikaze rero kuri Iwacu Topic nk'ibisanzwe uri kumwe nanjye Fix. Mwifurije gukomeza kugubwa neza, komeza ubane n'isumba byose, ikomeze igume mu ruhande rwawe. Nizere yuko rero umeze bon, nizere yuko umeze fresh kabisa, kandi niba nawe atari uko bimeze, urwaye, uri mu bitaro, maybe kufite ibindi bibazo bikujagaraje, menye yuko nyuma ya byose haba hari Imana ibisumbya ubushobozi. Mwifurije yuko rero wowe utameze neza waza kumera neza, kandi nawe umeze neza navuga ni dushima Imana kuko ari wo mugenga wa byose, kandi tunayisabe yuko ukomeza ukamera neza. Nje rero impamvu ngarutse kuri mikoro, impamvu ngarutse mu matwi yanyu, mu maso yanyu, nuko njewe rwose totally fine, meze neza ijana kurindi kabisa. Aka kanya tuvugana rero nkabanje ngira ngo ngire amakuru nkugeza updates nkuko mwagiye mu byumva by'umwihariko ku munsi w'ejo. Reka uyu munsi nongere nifashishe bya binyamakuru mwamenyereye byemewe n'amategeko, bya binyamakuru mwamenyereye bibagezaho inkuru zitari ivumbi, ubundi nindangiza nkurebere what are the updates, ubundi turangiza twirebere kabisa ngo bimeze bite ku mihanda, twirebere ngo nizihe nkuru ziri kubica. Ngarukanye iyi nkuru imwe rukumbi, inkuru y'umukobwa cyangwa se umugore bitagenze neza n'umugabo we. Reka rero turebere hamwe iyi nkuru, ariko mbanje kukwibutsa gukanda subscribe. Nyamuneka mbanje kuba niba utarakanze subscribe, ibuka ukoreho vuba vuba cyane tujye tubasha kubana umunsi ku wundi. Reka rero ume umwanya unega amatwi, nindangiza ngo sangize iyi nkuru uko yakabaye, uyumve usobanukirwe, maybe cyangwa byanashoboka ko waba wayumvise ahandi ukaba wayumvise utayisobanukiwe. ni wo mwanya nje Fixe ahangaha tubisesengure, wumve neza akantu ku kandi kuri iyi ngingo. Rero uko bimeze, amakuru aturuka mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda ahamya yuko Weasel usanzwe ari umugabo wa Teta Sandra ari mu bitaro bya Nsambya nyuma yo gukora impanuka yamuvunnye amaguru yombi. Bikavuga yuko yagonzwe n'umugore we ku bushake. Byumve neza, uyu muhanzi Weasel muramuzi, numwe mu bameze neza cyane. Rero ni umugabo w'umukobwa ufite inkomoko mu Rwanda bita Teta Sandra. Biravuga yuko rero uyu Weasel ari mu bitaro, akaba yavunwe amaguru yombi muri iyi mpanuka, ndetse bikaba ari ku bushake bw'umugore we. Ikinyamakuru Bigay gikorera muri Uganda cyavuze ko impanuka yabereye imunyonyo ku kabari kitwa Shan's Bar and Restaurant. Aha akaba yari nyuma yo gushyamirana bikomeye rwose. Iki kinyamakuru kivuga ko nyuma yo gushyamirana, Teta Sandra yaje kwinjira mu modoka, Weasel asigara ayihagaze imbere, ari nako bakomeza guterana amagambo, birangira uyu mugore ahisemo kwigongera umugabo ku bushake nk'uko bivugwa. Amakuru ahari avuga ko Weasel yajyanywe mu bitaro nyuma yo kuvunika amaguru yombi, mu gihe Teta Sandra nawe yagize ibikomere yakuye muri iyi mpanuka. Ku rundi ruhande kandi hari amakuru avuga ko Teta Sandra yaba yahise atabwa muri yombi nyuma yo kugonga ku bushake Weasel akavunika amaguru yombi uko ari abiri. Nyuma yo kubona amakuru, hari bimwe mu bitangazamakuru byifuje kuvugisha Teta Sandra kugira ngo bimenye ukuri kubivugwa, ariko kugeza ubwo izi nkuru zitandukanye uri kubona zagiye zandikwa, yari atarabasha gusubiza ubutumwa bugufi bw'ibinyamakuru bigiye bitandukanye nk'igihe, gusa bakaba twizeza yuko barakomeza kumuvugisha. Ndagira ngo rero mbanze nkwibutse nkusubije inyuma gatoya, mubwire yuko atari inshuro ya mbere humvikanye inugunda mu muryango wa Teta Sandra ndetse na Weasel ku myaka igiye ishira nk'ingahe, ngira ngo ni imyaka hafi imyaka 2 cyangwa se 3 bagiye bagirana ibibazo byatumaga banarwana, kugeza ubwo mu 2022 uyu mugore rwose yaje kwahukanira mu Rwanda. Ngira ngo izi nkuru nazo ushobora kuba uzizi kuko yahukaniye mu Rwanda nyuma yo gukubitwa. Hari amaze iminsi hagaragaye amashusho akubitwa umwana w'umukobwa cyangwa se umugore mu maso yahindanye rwose, ubona yuko atari kwa kundi yagiye ameze
uyu rero akaba ari Teta Sandra. Ibyo byose byabagaho, cyakoza mu kwezi kwa kane cyangwa se muri Mata 2023 Teta Sandra yaje gusubira muri Uganda, urumva ko yarahamaze agahe rwose. Rero yiyunze n'umugabo we, ndetse muri Gicurasi 2025 Weasel yari ari i Kigali aho yari yitabiriye igitaramo cya mukuru we Jose Chameleone, ndetse icyo gihe rwose yabwiye ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, harimo n'igihe ababwira yuko ateganya gusura kwa sebukwe. Ubwo nituvuga gutyo wumve yuko ari ugusura iwabo w'umugore we kwa Teta Sandra. Ariko se twakibaza byagenze bite, ni izihe ntonganya? Rwose birumvikana umugabo n'umugore baratongana, n'ibintu bisanzwe, ariko kubera iki batongana bikagera ku rwego rw'uko umugore yakigongera umugabo ku buryo amuvuna amaguru? Ibingibi tubyite se umujinya, tubyite iki? Reka dukomeze dutegereze. Teta Sandra rero kugeza iyi saha nta kinyamakuru yari yasubiza ngo baganire, ariko nanjye ndahabaye nagira ngo umenyeshe inkuru rero uko biragenda bisobanuka bijyaho umucyo, nanjye ndaza nge ngushyiriraho umucyo, tumenye ngo ibi byatangiye bite, ese biraza kurangira bite. Ndagushimira rero wumurikiye muri kano kanya gatoya tubanye, ngiye tubanye nk'abandi fixe. Musabye gukora subscribe niba utarayikanze rwose, dukomeze tubane twubake umuryango mugari wa Topic. Reka tuzasubire next time.